Irisa singbo ahan maktada ikong non kurumjari ngasisu mayam gi damte yamna kanarba video ma pudun laksari SSC GD 2025 ki exam city amadi exam date ki matang daina video je tentang nama semjarak pani ko SSC GD gi emit card issue tawdure ko aduna mayam sigi kamaina emit card ki status check tawguni habdo ai mayam da video si semjarak pani tentang na semjarak pani ko aduna mayam exam gi schedule si 4 February, 5 February, 6 February, 7 February, 10 February, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25 sumaina numit masing khaidoi ko exam gi date singje exam date se mayam loina ship noina khaidok tini ko nongmoda ship mari mari tawani aduga khoina 4 February da taba candidate sing yondi 26 January digi hawraga exam city gi yengbe yare ko aduga exam gi khoina emit card city karam kanda fangani ha matamda 4 February da thagada boidi ma 4 days before da ko date 31 natragna date 1 1st January da sida fangduni ko emit card che aduna mayam kamaini yengdenu haibdu ai video sigi through the loina hajirake adu isa isa gi exam date amadi city yengnaba matam singdu mayam dum khangjin bi horo ko adu mayam na kamaini yengni ha matam da SSC gi anoba official website ssc.gov.in hariba website sita changbiro aduga website sida changa matungda isana 3 dot ta changbiro right ki 3 dot ta changbiro changa matungda login and register yawuni ko login and register isagi registration toksin biro registration tawro matungda admission certificate na yaramgani ko admission certificate sida isagi CTGD 2025 paper 1 admission certificate know your city hena is live and thaije sida yengbi gadamni ko isagi admission certificate se sida yeng matungda khoi ni thorok kadabsi sida yeng mase myam isagi login ID amadi passport singdo melagani ko ye thorok matam da isagi status thorokani status thorok paje reject chat paji yawi aduga accepted obji yawi ko reject chat paji di handak chahi gi di upai leiro ko next GD next SSC GD 2026 ki sigi oina prepare to biro ko aduga khoina reject chat na ba khoina kaidogani ha matam da khoina live photo lobuje live photo number se background je white o hello ko ti yam maru emni ko background je white o hello background je white oina bo khona biu ko background je white oina bo khona biu aduga khoina Sagi both ears haitare nakong ani mag una bo hanabiyo ko live photo je selfie oina tawbani ko aduna nakong ani ji una ba hanabiyo ani mag ubong amdrga ju ama tang oizu nakong di uhanda ba de ko si una bo hanabiyo aduga spectacle upi ganu aduga isagi no par ganu mayam ko gi clean haircut haitare ko clean haircut obiyo ko sumaina sigi niyom singje ilaga aduga photo je blur gumba chattana ba retake tobiyo ko adi khara natraga na khoi background ge fajadre na khalaga ju mayam adi fi khalaga dum namuju yai ko adi mi atopna pa helaga ado application accepted or singdi isagi exam date yoromani ko exam gi ship yoromani ado exam timing yoromani ko the exam timing je moina 9 am habani akoina prepare to boje kam kan gi tawani habdu so in loina mayam da khangarake ko do mayam na sigi any exam gi preparation to bo ga di textbook have app si da koina practice to form amadi prepare to form app ne ba ko sigi app si da mayam na offer lai bra habdu hoji lai ko textbook yearly pass pro je rupees 351 da fange 30 amadi 31st January numit ani si tangi oina discount pirakani ko 12% gi off fangani T2M have ko chisina matam da do mayamna SSC GD gi preparation to form mock test kai di thadunu habdo sigi textbook have app sida thabe yai ko ida mamang sahi da hangi 2024 da hangi ba question sing loina phangani ko sida mayamna mock oina thage natragana PDF oina download toge have loin yamni ko professor question paper sing aduga subject wise topic wise thaba su loina kudong sa ba phangmani do mayam textbook yearly pass pro live gi link su ai description da hapsaramage amuk tang lagi bina sahi khudima ki loina accessible oridini ko mayamna any exam gi preparation to matam da exam sing si kamaina hadi honagani aduga subject sing je sigi in detail da mayam na khangbi ningba layga su loina mayam da khudong chaba sing pijage ko mayam gi damakta anobo channel hangjari SSC coaching Manipuri na ko do mayam gi damakta sigi exam gi timing si am ta mayam da hajira ke ko exam gi timing si khoina pung 8 dagi class pung 8 dagi exam ji changba hogani class pung 8 dagi exam je hongni hai na haira ju reporting time ji di kamaina manage to ha matam da reporting time je 7:45 am oidini ko 9 am dagi class exam ho bose exam timing ni ko sina exam timing na 9 pm obje 7:45 dagi reporting time ni ko aduna
7:45 tagi 7:45 si je ma'am 8 AM gi mamang da yow biro ko adum mangjong na hai tare 12 PM da exam orgadi 10:45 ta AM da reporting time have je ma'am gear hangdok ba hawu matam do ni ko 2:30 PM dagi organa 1:15 PM da ko 5 PM da na 3:45 PM da ogani nong da ship mari ni ko aduna exam je makhal ma'am nong da exam je mari tha doi ni aduna normalization jo legani ko normalization jo legani aduna SSC official website ssc.gov.in da ni ko si details sing do akoba details sing je khang da yarong ni aina video gu thang da mayam da haijabani mayam na any exam gi damang da preparation to tar ga di mayam SSC coaching Manipuri na mayam gi damang ta anoba online class sinjari ko online class asi sida yaujari je mayam all subject ni ko all subjects sida mayam maths ta ju ani thokna tori ko maths ta ju mayam arithmetic tori advanced tori ko sigi je matakta reasoning ju tori reasoning GS or GK duga English ju yauri ko all subject ni ko exam khudimak da hangiba subject khudimak loina cover tawraga online class ni ko online live class yeng hogdaba candidate yeng bai khudong sawa phangdaba thabak ingkhang chathu ingai de oiraga su recorded lectures su loina thami ko duga mayam da khudong sawa ma su piri lifetime gi validity piri ko koina tawriba class si mayam lifetime gi oina dum yeng ba yaradom ni ko lifetime validity gi khudong sawa ju piri mayam na class gi matang da khangmi ning ba lergadi video si de uriba phone number sida mayam na WhatsApp text to biro ko WhatsApp text to biro aduga mayam details khambi gani sida jo ai details lin hapsarab ni ko do mayam class to si mayam 2024 gi hajik 2025 ne duna 24 gi previous year question paper ju include tawrni affordable rate sagani subject khuding gi separate faculties thamani ko hoina video ju download to bu yagani class note taiba classing ji gi class note isana tongana note sem dra ju yana bu mong da smart format ta mayam da class note ju supply to jagani ko syllabus su mayam 3 months ta complete tawna plan to ri ko do mayam exam khudima ki sigi course amajin exam khudima ki yana bu mong da khoina sinjabani don mayam class to da YouTube channel sina mayam and T2M Sarlen anobu YouTube channel ni ko new YouTube channel ni sida mayam sida new YouTube channel sida mayam na maths ka reasoning ga gi class yeng ba phangani ko maths ka reasoning ga gi duga hanadagi tawriba channel SSC coaching Manipuri jidana mayam ida phangdusi advanced maths phangani ko advanced maths English GK amadi GS hariba subject sing se loina sigi channel sida class se live to gani ko the mayam class ya winning ba amadi interested ba experiencing na and makha da thokan jariba contact number sida mayam na contact to biro haina jari aduga mathangi job update amadi admit card ka mari lena ba update anoba mayam da kana ba update lak matam da ai matang sana video semjarake ngasi gi onadi update siga loina na ai matang sida video si tension jarake thank you